Nā, kua tahuri ngā kuia o te kūrae o Karikari i te rohe o Ngāti Kahu ki ngā nehi o te rohe. Ki te āwhina i a rātou ki te whakapiki ake i ngā tatauranga mo te tokomaha o ngā tāngata o te rohe kua whai i te kano ārai ko Fiori. Kei te mahitahi hoki ngā kuia nei ki te runanga o Ngāti Kahu me te ratonga hauora o te tai tokerau ki te whakaruru hau i ngā hapū me ngā whānau o te rohe. And you're aiming for the middle. Ea ko ana. Follow that line down to there. Me pēhea te wero i te kano ārai ma te karauna. As te whānau mōna me te Ruruhiri hapu, we're over the moon that we were able to register and do courses. I've come here to share my nursery stuff, but I'll go home with my basket full of cultural snippets that they've taught me, you know, and get 0.3 out. E whāwiki ngā kuia nei e toro ana ki ngā pākainga o te iwi. Oh, it's good. I like it. Yeah. No pain. Feels good. Yeah. Whānau are excited when they roll up and they see whānau waiting for them. Makes it so much easier, and it's got to be good for the hapu. It is good for the hapu. Koe nei tonu ngā kuia i kapi tiketi ki maitai ki te tangata haerere i te raumati. So, of course, when it's whānau, you always have these niggly little things. Oh, kia ora whānau, and all that. A takarawa mai ki tēnei rā, he te aki i te pākainga tonu, te aronga. You're going to have people that are, this and that, but hey, everybody's allowed to say what they want to, but the majority, very happy to have this unit. Lovely, lovely. I feel like I'm one of them. It's not until I realise that I'm like stick out like a sore thumb being Pākehā that, that I think, I'm so privileged being here. Ko te māharahara kē, hei tā ngā whika o te poari hauora o te tai tokerau. Kei raro tonu etahi o ngā pākainga o Ngāti Kahu i te waru te kau pai heneti o ngā pūwero tuatahi. Harata Brown, Te Karere.